دوسێکی تایبەت ئەف دەمە حەمیدەمەوە خۆش بن بینەرێمەی هێژا و عزیز جارەکەدن بە دۆسێکی تایبەت ئەم هەورەنە گۆدارێمەی هێژا دبن دروشمەیە لە دژی ئیخانەت و داگیرکاریە وەرن جەنگە ئازادیە یەکەمین کۆنفرانسا پاراستنê a ciwanan li kantona Cizîr di 20 û 21 Eylûnê de li navenda aramtîkraniya bajarê Rêmenanê hate hildarxistin. Guhdar û temaşavanê me hêja li darxistina konferansekê di dema gewha hesas da herwiha erk û berpirsyariya ku dikeve li ser milê ciwanan di rewşeka wiha de çi ye em ê divê dosya xwe îro de nas bikin. Ji ber ku nazik yek û bê şoreşê bigîne serkeftinê yek û serokatî jî azad bike ew ciwanan ye yani ji bo wî jî êrişî her tim li ser ciwanan ye ê heya çi xwastî mesela naxwe di fikr û felseferê ber aqla xwe kiriye her çi xwastî me ciwantiya xwe rastî jî me nas kiriye. Belê temaşavanê me yek niha ji Komîta Amedekar ku ji cihê xwe di dîwanê de jî digire em ê bêhtir bi hev re konferansê jî nas bikin destpêkê dembaş em te nas bikin. Dembaş rîm dede koordînasyona yektiya jinên ciwanî ya Bakur û Rûshelatê Sûriye. برێزی ئەم دەستپێکێ li darxistna konferansê di dema gewha hesas de ku êriş ser Bakur û Rûshelatê Sûriye hene bi taybet êriş li ser ciwanan her ku diçe zêdetir dibe li darxistna konferansê di rewşeka wiha hesas de destpêkê hûn çawa dinirxînin. Belê bi rastî ji bo me weke tevgera ciwanên şoreşgerê herêma Cizîrê di rewşeka wiha da li darxistina vê konferansê gelekî girîn bû bi taybet ji nevarok konferansê jî diyarek parastin ji ber parastin di hemû aliyan de ne tenê aliyê êrişên dagirkeriyê ku bi çek êrişî me dike di hemû aliyên de li berimberî cure êrişên şerê dewletên dagirker û faşîst ji bo we jî gelekî girîn bû ku di rewşeka wiha da bi taybet pêvajoyê ku ham tê de jiyan dikin her êriş ji hemû aliyan ve li ser me tên kirin û hîn divan demên de wê de hîn bêhtir xurtir biye. Ji bo we jî girîng bû ku em vê konferansê li dar bixin konferans jî dibin duruşmaya li dijî îxanet û dagirkerî werin cenga azadiyê yanî weke ciwan weke jinên ciwanê ku di herêmên Bakur û Rûshelatê Sûriyê de jiyan dikin ango zarokên ku bi Sûreşê Rojavayê Kurdistanê re mezin bûne wê er komisyona wan çi be ango naskirina wan ji parastin re bi çi awayî û ji vir û şûn de divê bi çi awayî kar bikin divê bi çi awayî karibin xwe biparêzin li hember êrişên dijimê ku êrişî psikolojiya me dike êrişî mêjiyê me dike êrişî bedena me dike êrişî çanda me dike li berimberî wê em ê çawa karibin parastin bikin ancak bi parastinê em karibin xwe biparêzin û di heman demê de xwedî li çanda xwe derkevin xwedî li nirxên xwe derkevin ji bo wê jî bi taybet girîn bû ku divê demê de em konferansekê bi vî awê li dar bixin. Belê hûn tevlîbûna ciwan û jinên ciwan bi taybetî bi çi rengî dinirxînin yanî roxmê efqa êriş hene lê gorî şopandina me ji konferansê re em dibînin çi qas hejmarek mezin nêzî 350 delegeyî di vê konferansê de amade bûn hûn tevlîbûna jinê ciwan bi taybetî ji bo li darxistina konferansê çawa dinirxînin. Yani heyanî astekê tevlîbûna jinên ciwan di nava vê konferansê de em baş dinirxînin. لبرای هیم بهتر تی خواستن کو تکوشیم بکن رخصتنا خواهی که جنین جوان و بجوان را پیش بخن دا کام کربون خبگی نه توایی جنین جوانی کو دمالی دمانه یعنی کو نها راستی تندی تنه راستی اشکنجه هم جو علی مالبد و هم جو علی ذهنیت با وکسلری کو بسالانه لسر ما باندور کری آنگو لسر ما کنترل دکن يعني حياني أستأكد نوفا في كونفرنسي ده أم باش دنرخينن وده همان ده ميدا جنين جوانجي تفلي نقاش بون نقاش نوانجي بيشكاتن جبو ما أبجي قوافيتنا كبيروزة لبالي هين بهتر أنجق بأنجام نما كوجي كونفرنسي در كذا أو أنجام نما إيدي ببا قوا يا كمين أنجو قوا كانوا جبو خاقهاندن تفاهي جنين جوان وجواني كو ایدی راستی دزمین خاناس نکردن بوام بدن ناس کردن دهمان دمی ده چهوا کرمل برنبری راستی داگرکریه کو بسالانه دخوازن مقر بکن متون نبکن بتایبت لسر جوانا اسیمیلاسیون حالاندون و هر وقت بکارتینن چهوا کرمون خواب پارزن او ویگاف آویتنا مبن و وکم مگوتی جی یعنی هم بهتر جمعتی خواستن که خواب گیرن همیزن جوان. بریا و کنفرانسی هم داوید بنگوازی و جبو تواهی جوانان نتنه الباکور و شلات سوریه لبلی لهر چهار پارچه کردستانی ناس بکن. بله بانگما آواجی وقت گویی جنتن جوانن کود هریم و کرو جهالت سوری دژیان دکن جوانن هر چهار پرچه کردستانه جبر کو دو زمان پرادیگما مروفاهیه تواهی جواکن بندست تواهی مروفان دگردست نتنی کردستان آلگورو جوای کردستانه جبونوی بانگ تواهی جوان و جن جوان دکن کو آبجی براستی
بسایه دروشمه کو مدنی ورن جنگ آزادی لدیجی ایخانت داگرکاری براستی جی تبلی جنگ آزادی ببین لبرنبری داگرکاری تجاری سری تمندنی قبول نکن خودی لنسمای خود درکبن خودی لنسمای درکتین گله کی گرینگه جبر و دمی هبون خوا که جنین جوان ددن اثبات کردن دنا وجوا کده و جبوری و برنو جواکیم و ده همه دمی دجی تجاری جوان و جنین جوان بیدنگ نمینن بطيبات لهمبري فان ذهنية دجمنيك و 24 ساعة لسر ما بلان لكن تخازن ما قرب كنت تنا بكن لكودري جوانك هبه لكودري جنك جوان هبه دبيتك وشين بك سري هلده مريم قالك سباس كنج بكم فرنسا وجي سركفتن دخازن صاغبي قالك سباس لكن اليوم نحن نشوف نظام المجتمع الديمقراطي النظام يلي بقيادة القائد عبد الله وجلال انتشر ضمن مناطقنا. نحن كشبيبة كشبيبة نحن نشوف القائد أبو هو الشمس اللي أشرقت من بين الغيوم السوداء. هذا هو القائد أبو بالنسبة لنا بله تماشاوان من هایک جنین جوان او جو کتابلی کنفرانسی بوبو ام هلوس هنری نواجی ناس بکن دست بکی ام ناس بکن ام بجنی دادم باش سرچوار بس ام تناس بکن هر وها ام تبلیبون نواجی با کنفرانسی هون بچرنگی دنر خینن ام واجیش تناس بکن نافي ميدي عبد الرحمن جباجاري حسكي اندما جوانايه دسبيكي في كونفرنسا كمينيا باراستنيا جوانايه ام دستريد لريبر ابو لحمو الشهيدين ازاديه لجرين لاين سريتشاين لوان بيروز دكن ام دبيجن يعني اف كونفرنس بجوشكي وبمورالكي برمزن بهيجانكي برخورت تبلي في كونفرنسي ام بونه ذاتن روجا ديامينه ام بجداري في كونفرنسي بون اف كونفرنس هذا حسن جبكو باراستنا جوانا جحر ملي دا بيتشكرن جبركو نهام دبينين بيتش ايريش لسر جوانا تكرن بتايبت ام دبينين بيتشا چاندا جوانا قدكي بيتشا وان فيري يعني فحوشه واف مخدرات واف تشتانا جبكو وان دوري چاندا وان دوري اخلاقي وان ببن اف كونفرنس بيويس وجبكو حر جوان قد دفيدك قد باراستني دي خو بجيبك جبكو حر يعني جوان ودك خو بريخستن بك خو تنظيم بك الويدك مثلا حماية تخوني جوهري دسبيكي يعني بباريزه وهر وهاجي قال خو بباريزه ولاتي خو باريزه جواني كو دردورا خو بباريزه جوان ايريشي كو تيل سرما ذاتن ايريشي اشتري تايبت نجنا هذا سر جوانا تيمشادن يعني ايريشكي برهوفان سر جوانا تيمشادن جبوجي اب كونفرنس جبو بسايه يعني جبوكو باراستنا جوانا جحر مليبا يعني امنا بجن حريك راس راك تشك وسلاح مثلا الراب هرد دكه بشرنا ام تشتكي وسانا بيجن ام دبيجن تاني باراستنا خوش ايريشي سروتي تشيكرن بك ناس بك بچ ايريش سروتي تشيكرن بدجمن بچ اوايد ايريشي ودك السربي اساسي يعني حر جوان تكفي مجلسيده حر جوان ودويده كده خبري خصم بك وخب باريس دبي مجلسيده ريبر عبد الله وجلان قوتيا ما بجوانان دست بكريا اما بجوانان بسر بكفن اشوا جوان جيد فيدروش ما كارو خبات خود المشاندن ددمك وهذا كو بينابر ايريش سر جوانان تنكرن يعني مديت بري ادمك الباجار كوباني تشوا جروبك جن جوان وجوان بريكا بالافرين دولتها تركاتن شهيد خصن هروها بري ادمك اللي دبستانك كو جروبك جن جوان جاركدن بنا قربانيه ايريشن داغر كريا دولتها ترك هن وك جن جوان بطيبتي اركو بربرسكاريا كود كبل سر ملي ود دمك وهذا ون شد بيجن واركو بربرسكاريا وتشي بري يعني دسبيك اسباب بيشم بقوتنا سروكاتي تاني مع بمبجوانتي دسبيك مبجوانا جيب سر بكفن وايريش يعني ودجمن ايريش بك يعني ام دبينن يعني جوان جهانه شاستي خو سر فكر فلسفه بر ابو تخاصي خبري خصن كرنا تخاصي خو بهز كرنا يعني او بري ايريشن ام دبيجن يعني بابك سالاري يعني او دمانا تخاصي جوان بندس كربون تخاصي جوان تمصان دبون نهاجي ام دبينن بتخاصي جوان خبري خصن تخاصي جوان خو آزاد دیتنا خو آزاد کرنا مثلا يعني رخصني جوانا هاتنا بكرن حركة جوانا هات جوان خود هر دم دريده هم جنين جوان به هم جن به خود هر سازیه كده خود هر تفجيره كده خو بجي کرن خو برخصن کرنا اجبوجي ويدجمن هلبتي مثلا ويريش بك دخوازه في بينجه هم دبيجن جوان ديناميكا جواكينا دخوازه في ديناميكا جي بسكنينا قربك دولة داغر كرد سريده دولة ترك دخوازه بري هدف كرتنا جوانان ويج واكل
واز بخا راست اري جبركو ما قلتي جوان او بينجهاج باكي او يكو ما بقينا سركفتني دبي شورشي ده تعب الشهداء ودماء الشهداء اللي وصلونا لهذا اليوم انه خلونا نكون تحت هذا السقف ونناقش برياحتنا، لازم نحن كمان مقابلها نقدم يعني نقدم عشرات الخطوات تجاهها. نافيم زينب اجباجاري حسكم كارو خباتي جوانا شخاف كونفرنسا يكمينيا باراستنا جوانا الباجار رمي لانتي دار خستن الفيدكي اف كونفرنسا هاني بهمي باجار بتفليبونك مزن تفلي دب هم جيب جوش جرم وبرحكي جرم تفلي في كونفرنسا هاني بو شخو هدفو ارمانجي في كونفرنسا هاني كارو خباتي ايجو دربالي في صالا هاني كارو خبات هاتا كرن وهم جي مي كارو خباتي دمي بيج دمي بكن وغير سر راستي جو هبم وي كارو خباتي هاني ام سر راس بكن الفيديو كي قال لك نقاش هاتن درخصن هندري كونفرنس دي يجي البرامبري ريبر ابو سكنا جوانا الودريجي جوانا تد نرخاند انه الهمبري ريبر ابو ما تشقاس غابا بيت ما تشكار كرنج بو ريبر ابو خالا ديامينجي البرامبري شري قالي شورشجري سكنا جوانا دهمبري في دفان خالانا جيد ده بحثا هجرة هات كرن يعني كوتشبري وبحثا عمالي جهات كرن وهم جي تجارتها حشيش ومخدرات ويدي ترجي شو هذا تندري كونفرنس جد نقاش كر ام جيت كارم كان نقطة اللي زيادة بكر سدمي كو افتشي قدت كفي يعني مثلا جالية كوتشبرية بياجي مثلا تجارتها حشيش ومخدرات ب سدمي هي اساسي شري طيبتي ايكو دجمن هول ده مثلا فئتها جوانا استهداف بك دريا في سياستها هانير مش مثلا شوشتنا مجي بتشتن قريج وخراب ده بفان ريا وفان سياستنا فئتها جوانا تخصنا نستهداف بكن مثلا شبو قريب انه فان تشابكن مثلا سدمي كو هجرتي ايكو تشدبو يجي سياستها اكو دهات الفيدري هاد دار خصن مثلا جيان الفيدري نخش تكس حقي تنادته مثلا دولتي ديتر حريتها الشخصية هي بهرهن دبن فان تشتان هذا مثلا جوان مجيوان دوري جواكيت خص جبير كرن انه مثلا ام وضعكي مثلا وضعكي شردن جبير كرن انه مثلا شو منطقه هبه شو باجاري هبه مثلا قباكو شورش البيدار خصن وكيماسي هبن ومهنك مشاكل دركفن يعني دجين ضعيف ده مثلا دجين قلز ده سياستها هاني يعني خصن انه فان جوانا دوري كان دامكن دتاليه ده هي في ما قالك بجواني ما هي وقلت ناصر وكاتي قبض بيجمع بجوانا دس بيكرو أمي بجوانا جيب سر كفن أمي هول بدن حتى كوش مكاريبه مثلا أمي قندر ويقوتنا هاني بن وقو أمي ويقوتنا هاني خدي در كفن نتاني بيف أرك وفعل جي أم ويقوتنا هاني بيك بينن وداويت سر كتني شغالر تماشاوان و بینرمه هیجان شخمد هندره دوسیا خدا هلوس و نرین جوانان گرتن جوانان بگوتنا ربرتیا کد وجم بجوانان دست بکری امی بجوانان بسر بکوین هلوس و نرین خواب مرا پروکرن بینرمه ملورگ هنداویا دوسیا خوا حیا جارکدن بمشارکینو امی بهوربن بمینن دخوشید